amogelesegaga mo Botswana thinking law ko ke le tisang gaufi le molao mo ke tsethana ya boraro ha re bua ka ditrust leng ntlha ya bohelo. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ye ke kopa go tsenya kitsiso mo ke go amogana molaetsa hela ha ile gore o na le kgang itebaganye le babueledi thapa mmueledi o ileng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno tsethana ye ya boraro leng ya bohelo ya ditrustee ke bua ka Maikarabelo a Ditrustee ka ha Molaong wa Trust Property Control Act number 4 of 2022. Mme se se botlhokwa go itsiwe ke gore o tshwanetse go nna le mokwalo o ha ile gore o trustee o dirang trust. Mme ebile o tshwanetse gore o bo o nna le molao wa Trust Property Control Act number 4 of 2022. Ka gore o tshwanetse go itse dipampiri tse le go heta jaaka o ikitse ke nngwe ya maikarabelo a trustee ka ha molaong wa Trust Property Control Act. Trustee o tshwanetse gore a bo a nna le dipampiri tsotlhe mo go teng di-record tsa trust. Mme di-record tse di tshwanetse gore di bo di supa motho o e dirileng ka botalo. Mme ka botalo ke bua gore ke mang o dirile jang jalo jalo. Ha ile gore ke kompone go nne le ditankana tsa go gatisiwa ga kompone. Ha ile gore ke motho wa nama le madi go nne le moriti wa o mang kana passport ha e se Motswana jalo jalo. Go tshwanetse gore go nne le dikitso ka botalo ka di-trustee tsotlhe tsa trust go simolola ko e tswang teng mme ntse e tswelela yalo go nna go tsewa dilo ka batho ba. Mme jaaka ke bua le bone go tshwanetse go nna le meriti ya boomang ja bone kana di-passport gore go itsiwe gore motho o go teng ke trustee ke mang. Se le sone e tshwanetse go nna nnete ga go ta ko di-beneficiary. Di-trustee di tshwanetse gore di bo di nna le dipampiri tse di supang dithoto tsotlhe tsa trustee ebile e bo e supa dikontraka tsotlhe tse e leng gore trustee e kile a tsena mo go tsone. E tshwanetse gore e bo e nna le dilo tsotlhe tse di supang dilo tsa madi mo go teng di-financials tsa trustee. Go tshwanetse go nniwa le mo go teng di-audit tsa di-financial tsa trustee ba ngwaga le ngwaga mo go teng annual audits jalo jalo. Mme mo go direlwa gore go kgona go hiwa dipampiri mastera wa high court ha di kopa gore a bone gore a trust e tsamaisiwa sentle ka ha e tshwantseng go tsamaisiwa ka teng. Mme ebile trustee o tshwanetse gore ka nako tsotlhe a ba tsaya dikgato tse e leng gore ga di beye trust ka ha mosing. Ha ile gore o tsaya dikgato tse di bayang trust ka ha mosing o kgona go ntshiwa mo maemong a. Mme ebile trustee ha ile gore o batla go tswa mo maemong a o tshwanetse gore a ba a bolelela mastera wa high court le di-trustee tse dingwe ga mmogo le di-beneficiary gore o batla go tswa mo maemong a. Mme se se botlhokwa mo go tsone tsotlhe ke gore trustee maikarabelo a gagwe ke gore a bo a gatisa trust le mastera wa high court. Go tlhoka go dira jalo go dira gore a kgone go tsenngwa mo kgolegelong kana a tlholelwe go duela madi kana tsotlhe ka bobedi. Se se botlhokwa segolo-bogolo ha o lebile gore di-trust tse e leng gore di dirilwe ka Seetebosigo 2018 di tshwanetse gore di bo di gatisitswe ka malatsi a le 25 Phatwe 2022. Go tlhoka go dira mo go reela gore trustee o kgona gore a bo a latlhelwa mo kgolegelong kana a tlholwa madi a rileng jaaka ke buile. Ka jalo go botlhokwa pele ga o dira trust kana pele ga o amogela go nna trustee o lebelele mokwalo o wa trust instrument ebile o kamoke mokwalo wa
Trust Property Control Act gore o itse gore maikarabelo a gago ke eng kana e ya go nna eng ha e le gore o trustee gompieno o ise o ko o lebelele mekwalo ye o tshwanetse gore o e lebelele gore ha ke tsosa matho ke go botsa gore maikarabelo a gago ke eng ha o lebile ntha ya gore o go tswala matho hela o mpolelela o thathologa ka jalo maikarabelo a gago a trustee a botlhokwa gore o a itse jaaka ke buile mme ha e le gore le tsere sengwe se se mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le tsenye maikutlo a lona ko tlase le mpolelela gore le ka tswa le bata ke tlhalosa eng sente kana le anyile eng mo kgatisong ye le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook at Botswana Thinking Law kana a Twitter at BW Thinking Law. Le rate, le subscribe, e bo le letsa toloko gore nako tsotlhe ha ke tsenya kgatiso tse dintšha le bo le bolelele. Ke lebogela ha ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jano ne ke mpa ke ha maoko hela a ditshwanelo kana maikarabelo a di-trustee. Ka jalo tsa mo go lebella mokwalo o dirileng trustee ya gago le molao wa Trust Property Control Act gore o itse le go heta mme ke tla le bona mo nakong e tlang go siame.